Шабоҳанг дар телевизиони Хатлон. мо дар соли 2019 қарор гирифтем дар фасли дуюми барномаи шомгоҳии Шабоҳанг ва бисёр шудем ки дар соли 2018 моро ҳамроҳӣ кардед бо ҳузури беҳтарин сарояндаҳо, бо ҳузури беҳтарин навозандаҳо ва имсол низ ман фикр мекунам як соли хуб, як соли хотирмон ва як соли пурсаодату бобароре хоҳад буд барои барномаи Шабоҳанг ва барои шумо, зеро мо нақшаҳои нав, тасмимҳои нав, диди нав ва чандин ниятҳои нав дорем барои шумо то барномаро гуногунтар, рангинтар ва дегаргунтар гузаронем. Мо дар фасли дуюм аниқтараш даъват кардем меҳмони аввалини барномаи Шабоҳанг дар соли 2019 Шаҳриёр Давлатов ҳастанд ки бо дархосту хоҳишҳои бисёре аз мухлисони барнома ва бисёре аз мухлисони Шаҳриёр Давлатов ки мо тасмим гирифтем Шаҳриёрро ба барнома даъват кунем ва ман қадама шуморо хушомадед мегӯям, хайрмақдам мегӯям. Салом бошед. Сараввал саломи худро бар телевизиони Хатлон ва саломи худро бар барномаи Шабоҳанг мерасонам ва ташаккури зиёд ки маро даъват кардем. баъд саломи худро ба мухлисони азизи худам мерасонам. Ташаккур. Бояд бигӯем ки Шаҳриёр Давлат дар соли 2019 аз он сарояндаҳое ки пешсаф ҳастанд ки бештар сурудҳои нав таҳия мекунанд, манзур мегардонанд. Шаҳриёр Давлатов низ ҳамин гуна буданд, пешсаф буданд бо сурудҳои нав, бо сурудҳои ҷадид. Соли 2019-ро истиқбол гирифтанд ва фикр мекунам ки шояд барои барномаи Шабоҳанг низ як оҳанги навтаринашонро месароянд ки оғоз кунем барномаро бо анамин оҳанг. маро ғамгин макун дар зиндагонӣ ки рӯзе мерасад бе ман бимонӣ ту ёри ширин бе ман хору гардӣ ба ҳар як тори мӯям зору гардӣ. Ман фикр мекунам ки ҳамин гуна сурудҳое ки Шаҳриёр Давлатов доранд бисёр шуниданӣ ҳастанд ва барои мухлисонашон бисёр қобили қабул ва истиқбол ҳам мешаванд. Мо акнун назаре ба гузашта мекунем ва беҳтар аст ки аз нагуфтаҳо бештар бигӯем. аввалин суруде ки шумо доштед матнаш аст ки буд ва он матни ки буд ки боис шуд шумо онро суруд кардед ва онро таҳияи пешниҳоди мардум кардед? Ташаккури зиёд. Аввалин суруди ман ростига 2012 буд ба фикрам. Агар хато накунам 2012 буд. Суруди Гули Норам буд ки бо ҳамроҳи Синои Бурҳон пешкаши мухлисо гардондем. Оҳанги додари худам Комёр Давлатов мебошад. Матнаш аз Лои Шералӣ мебошад. ба мисли ҳамин як суруди дигаре доштед ки онро клип ҳам карда будед, Марав аз ман, ки бисёр шунидем буд ва ман фикр мекунам ки бештар ин суруд истиқбол шуд аз ҷониби мухлисон ва шуморо ман фикр мекунам ки бештар шинохтан бо ҳамин суруд. Чӣ таърих дорад ин суруд? Ростига кадом вақт дард кардам ки мақсад ман хайҳолия ман хизмат мисол маҳшур гуфта наметавонам, ира мухлисон мисол мегӯянд. Вақте ки ман суруди ки Марав аз ман буд, ҳамроҳ вақте ки ман клип кардем бигем, ман дар студия клипро додаму дар Симо Акай Аҳмад клипа додаму Москва рафтам. Москвада консерт буд 2013. Вақте ки клип паҳн шуд дар Тоҷикистон, дар байни мардум камтарак маъшҳур шудем. Айноми ҳамин суруд. Ман қабл аз он ки Шаҳриёр Давлатовро бояд даъват мекардам ба барнома ва даромадам ба сомонаи иҷтимоии Facebook ки бештар сарояндаҳо дар он ҷо бештар фаъоланд ва даромадам ҷустуҷӯ кардам саҳифаи Шаҳриёр Давлатовро ки бештар бо аксҳои Шаҳриёр Давлат буд ва воқеан касе ки медид ва ҳанӯзам мебинад фикр мекунад ки ин саҳифаи махсуси Шаҳриёр Давлатов аст ва воқеан саҳифаи реалии Шаҳриёр Давлатов аст. Ва ман дархост кардам дар он ҷо ва гуфтам ки мо мехоҳем бо дархости зиёди аз мухлисон шуморо ба барнома даъват кунем. Аммо тақрибан як моҳ аз миён гузашт, аз саволи мо дараке набуд, ҷавобе надоданд. Аммо ман ҳайрон будам. Чунки сайти худам набуд. Баъдан фаҳмидем аз забони Шаҳриёр, ман шунидам ки
اون صحیفه اصلی خودشون نبودند. شباهنگ در تلویزیون خطلان. خسته نباشید بینندگان عزیز و ارجمند، بار دیگر شامتون بخیر باشد. و ما یک سوژت خودکک داریم در میان برنامه شهریار عزیز که 10 سوال میدهیم و شما در پاسخ این 10 سوال باید بگید ها یا نه و برای شما نیم دقیقه یعنی 30 ثانیه داده می شود. آماده؟ از راه انتخاب کرده خود باری پشیمون شده اید؟ نه. بعضا باور میکنید؟ نه. در عشق فریب خورده اید؟ بله. از همسر خود نمیترسید؟ نه. دروغ گفته اید؟ ها. با دوستی باوری دارید؟ نه. برای عشق گریه کرده اید؟ نه. از خود راضی اید؟ بله. کسی را فند کرده اید؟ بله. دوست جانی دارید؟ بله. بهترین. شباهنگ در تلویزیون خطلان. ما ادامه میدیم و من فکر میکنم که سوالهای مخلصان شما که در سامانه‌های اجتماعی ما قبلا که شما را دعوت کرده بودیم ما نوشتیم که شهریار دولتوف مهمان نوبتی برنامه ما هستند و خیلی سوالهای زیاد دادن و درخواست‌های زیاد نیز کردن. یک مخلص شما ابرار نوشته است در سامانه فیسبوک که آیا شهریار دولتوف استاد دارند؟ تشکر زور برای سلام دادگیش اکای ابرار. راستیگه ما استاد ندارم بگم میشه چون که ما یگان استاد خود هستید؟ ها یگان دانشگاه تحصیل کردگی نیستم. همین خیلی ذوق پیدا شد من هم خیلی برام استاد ندارم. تشکر. یک نفر دیگر می نویسد که شهریار دولتوف برای چی بیشتر سرودهای علم‌آور دارد یعنی پرسوز دارد و به این گونه سرودها رو آوردن شهریار از چی باشد؟ اگر راستی سرودهای علمی هم هست سرودهای رقصی هم هست تو خیلی یعنی منظورش شاید بیشتر سرودهای شما بیشتر ها بیشترش علمیه چون که باز همین دنیای ما همین را طلب میکنه مقصد. تشکر. آیا شهریار دولتوف با یگان سرانده دیگر با یگان سرانده پیروی میکند؟ پیروی اگر من همه صنعتکار را دوست میدارم همش را گوش میکنم. بهتره. سرود دل من که سال 2015 نشر شده بود در سامانه‌های اجتماعی بله خیلی بیننده های زیادی را پیدا کرد. بید اطراف این سرود بگیم کنیم. سرودی افغانی می باشد. در کجای بودیم که همین سروده من دهان یک افغان شنیدم بعدا من در پسند اومد رفتم ارنجировка کردم همه چطورش کردیم خونده پیشکش میسال دارم. شباهنگ در تلویزیون خطلان. دل من شکوه نکن دل من شکوه نکن از کس و ناکس دل من زیر از عشق است عاشقی بس دل من وای دل من دنیا را شناختی دل من مرد و نامرد را شناختی دل من دوست و دشمن را شناختی دل من. یک سوال دیگر شهریار دولتوف خوشبختی را در چی میداند؟ اول خوشبختی در یکی سلامتی اول در آدمیزاد سلامتی اول جای اول میسته. دوم خوشبختی زندگی آباد زن و فرزند پدر مادر در مثال در برش خوشبختی با فکرم در همین چیزه دیگر ما دیگر دانم اگر برای پول خوشبختی باشه پول یا چیزا با فکرم که رولا بازی نمیکنه اگر مادر مثال نباشه یا پدر نباشه نمیشه. اگر 100 پول داشته باشی پدر نباشه زندگی آباد نباشه سلامتی نباشه این خوشبختی نمیشه. بهترین ما بازم برمیگردیم به سوالهای مخلصان شما. از نام بچه‌های غریب نوشته است یک نفر که شهریار دولتوف اگر امکان باشد یک سرود از موضوع مادر یعنی اوچا اگر امکان باشد یک سرود به طور زنده سرآید و درباره یک سرودی که مثلا به موضوع مادر است کمی قصه کند. سلامت باشه. اول سلام خود رو با اون برادر غریب با کلی مردم غریب میرسونم. شباهنگ در تلویزیون خطلان. اوچا جان گریه نکن کی میمیرم من برایت سخن گر کده باشم ببخشایم
оча ҷон гиря накун ки мемиру ман бароят сухане гар када бошам бубахшоям оча ҷона. нақшаҳои шаҳру давлатовро дар соли 2019 мехоҳем бифаҳмем ки чӣ нақшаҳо дошта бошад. нақшо бисёр нақшо ростига мехоҳам ки махфӣ бошад. нақшаҳоро мехоҳам ки ранги сюрприз бори пешкаши мухлисон гардонам. беҳтарин. Чӣ таманно доред ба бинандагони азизи телевизиони Хатлон? раҳмат ба шумо, раҳмат ба телевизиони Хатлон, раҳмат ба барномаи Шабоҳанг. Гуфтанем ки мардуми тоҷик мухлисони азиз зинда бошен. ҳамин шумо ҳастем ки мо ҳастем. ҳамеша дар дастгирии мо бошен. мо ҳам иншоалло дар дастгири шумо ҳастем. хонаи ҳаматон обод бошад, зиндагии нағз дошта бошен. ташаккур. мо бори дигар шаҳриёро ташаккур мегӯем барои омаданашон. хайр мақдам мегӯем қадамашонро ба фасли дуюми барномаи Шабоҳанг, ба аввалини нашри барномаи Шабоҳанг дар соли 2019 ва ёдовар мешавем ки Шаҳрёри Давлатов бо дархости зиёди шумо иштирок доштан дар барномаи Шабоҳанг ва даъват мекунам ки саҳифаи барномаи Шабоҳангро дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҷустуҷӯ кунед ва шакли пурраи нашрҳои барномаро, шакли пурраи нашрҳои қаблии барномаро дар портали видеоӣ дар YouTube бо номи Зеваша Ғозиев пайдо кунед. пайваст шавед ба мо, дархост кунед, суол бидиҳед ва он чизе ки шумо мехоҳед мо кӯшиш мекунем, талош мекунем ки хоҳишҳои шуморо бароварда кунем ва он чизе ки шумо талаб мекунед, тақозо мекунед, ба талаби шумо кор кунем ва мо низ кӯшиш мекунем ба хотири шумо кор кунем. бо ҳамин мерасем ба анҷоми барномаи шомгоҳии Шабоҳанг. то ҳафтаи дигар, то шоми шанбеи дигар. худо ҳофиз. ба канали Зеваша Ғозиев обуна шавед ва барномаҳои телевизиониро бо иштироки сарояндаҳои маъруф ва дигар видеоҳои ҷадид бубинед.